Assalamu alaikum, zento sana zirehma za Mwenyezi Mungu jula hanyu marhababu mastamilia udungaye ORTC zinu dezilira kawaida za umweleshiani ya taarifa habari. Ya raisi wa jamhur Azali Assoumani hatendea swalatul jumua mjini Ibembeni harmwale jira Lambudi. Ze hutuba za elewa zikazi wa shiha jumua amani na usalama wa hensi binga ya maendeleo. Shabaha wakazi wa mweleshi ya barnamaji walonio ya unda jumba lijo hafadhu ya maduhuli mshinzi ya limwao vonsi juu ili ekanga yomenji ya shinde ya barikishihe ya rumishihe makatibi ya saya na rishilie ze fikra za wakazi wa Ibembeni. Mwenyezi Mungu na washela marhaba na ushukure muwa he daula abu ya jaharu mwale bavula hatu bavula mbude amande heli ya ziwaneso kalinu bavula hahe haziwanesando hasimamize amani hareshele zizaka ngebidiyo rijitumia ili ngeribidi do amini misaada ya bonze shasi ngebidiyo rijirenge dhamana na hashukure namna kando ya rengwa hazila azma nyikuba za rengwa harumwe wa mji wa Ibembeni nensi ya mbude uhusiana na ile jumba la barafu ikaunga la nzoli fanyishie huno la kuhifadhi izana ziwalo za zahatu na mino ya hatu na shahula shahatu kai mavuna ngajuliani hao ka harume bavula mbude au bavu la shahula hako sijibosa toka kanda nzanga liye composition ya gouvernement ila mwana wa hunu mbude upala hume dimsaidie ministre de l'etat hardi hanikoe gartu et agriculture le dima hardi rijahunu jari présenter projet ya dima abonga amini ukaya e projet sai lalai haladara ngejo mkinia sababu ni hamandi halu juao yozo nikao jula ya dima haku huono atuma military ujadimi ho wandu wa hizi regions ndwaji sijari wanikaze arudi walimi c'est-à-dire la région est ouverte à tout le monde wajua fanye hazi kwa jamba sur le ban yazi hatu ya mwadu sisi walimaji à 90% on doit échouer mal bavulini si walimaji apunga aminoka ya batinale di malinu abuko johenda shanga mu nukta ya sa yekaunga rini mito an exergue de nukta ya ukaya ebora lima ravuna rafishina razizo sikuyo enga jofanya yonde shatunza fanyi projet yenu rikena centre kaunga ijukana namna ya ukaya rifanya namna ya ukaya ze madini joka yabo zijozi ya shehe haruma muda mwingi reka mwezi reka mwaha hata johonda mrozi huda. Harmoye makalma ya rais wa jamhuri Azali Assoumani haonesa utayarifu wa hahe wa utamhono wa udunga haeze barnamaji hamanda zinu na utaha mawaziri wake karibu ne maranya ili wabarikishe barnamaji mahususu nde zahededima ili wandoa kaze kifu omwagizo eshahula shilimwa wabanunti juu na hunu wandu wajuu shinda washilime wardite na walise wahuze vonze na rmeshili zabazamba banu zahele lima na mkemakin ba mhundo nziani auka tidoka gamira isi noti zindwaji aka iyo wajibu ya hangu shandoka izono bonzi jwa ndorondo ndongo zadima tiunde bahti yo katileleshe harumadima bangenga mjozo ngoizo amjuo faida hazo rando katemba kamtiti okatula nsohole kama yo luxi de kama shughuli sharka ulezi ndo za hatu zetosha ikangabo mashuhudi amrunda lemba maele haba hijarinde hade kinyume maele daliwa hana usiku kama shughuli ngeri pendovi ripena mbatse andu zatu wa mwali na nzuani na maore ya ardhi yao yozinga rambare maji na bota ambi hakai mvua nyingi shahunu ngenyao mfumo wa kamili hubiru habarake jana kaisihi abodo karaka upande wa bima renge nema hiyo shema jiautse na riarenge litaiba hanu riatie esheleke mvua ketsuhuja beje lazima njonjani hiyo rifanya hazi hiyo haukale wenu kwezi watukufu warajaza dima haukale wenu ngasimbude na hambute na mshele hambu osi ikega ndera hule mbatse hauri hule ndovi hauri hule mapapai alabonze kumdujo shidele watengo hizo engujo kalewaji esha tonga leo wandu baroze ndo zimbaja kuzeba nhintu dabor hulao emanar hulao hintu dabor tufanyiza hatu baraka bo mawaziri mbone ya nguma ilono akomori wakubali
haraka riwadunge riwasaidie. Ihansiwa ya huwainu ya serikali ya nyumeni hatua ya tulomhono ni raisi wa jamhuri Azali Assoumani. Mawaziri mfukari wa nyumeni ndo njia haruma ya serikali kao holiho de alwatoni ya hejuma inu serikali ya upande wa siasa na upande wa kiteknika. Hamida Eshatamadi haruma maelezo zaidi. Inu serikali ya nyumeni kao upande ipangi hawataalamu wafani mbali na mbali jabo ikao upande wa saya wataalamu tibahi wandu wa siasa no wanyumeni wanjia wanu do wataalamu ikao ya Kifaransa uhambwa mateknokrat. Gouverneur mzamani wa Bank Central mzee Abdou Mohamed Shafiu miongoni mwa wanjia haruma serikali naye hanikiwa ya wizara ya hele tumo. Kamaldin Swef, mudiru mzamani wa hela duani, hanikiwa ya wizara ya hemali upande wa Ahmed Ali Bazi Selim, raisi mzamani wa hele jumba la biashara la Komori, hanjia harumai wizara ya hemisafara. Ali Iburwa, mrumishi wa hela duani mzamani, shawajao, mrohazi mzamani, hadaraja ya dunia, haruma likungumanyo la Tanganya ezensi za Afrika. Hariwa jukumu ya hii wizara ya homwenje, maji, ni mafura. Kolonel Mahamoud Fakridin, mtaalamu wa kijeshi, hanikiwa ya wizara ya hezi habari za ndani ni matangazo. Habeshelea, yemengoni mwa madhamana wa rumishi harumai Azali 1, hadhamana wa mudiru jimla wa hii idara ya hazi ya rais Azali 1, kabla yukadhamana wa hemamwe. Hanjia harumai serikali wa Jau Jafar Salim, haurenga ya wizara ya humsomo, nae hakamudiru wabavu wa heze nyushuru ihunsuani, shakabla ya banu hakaya waziri wa heze habari za ndani haruma yezi ya Mohamed Bakar. Miongoni mwa mawaziri wa nyumeni ngavua Jau Kamaldin Swef ikaonde ya zingara le bwankanga yani nde wizara ya hemali. Rangunde masihu ya jana ya serikali ya badili wazira aiza hemarai ya ngazi babanda nao. Baadhi ya wakazi wa mwali nao kaya uaminifu wa hefingo aminio oeze fikra za raisi wa jamhuri ya ubasawa enti vanu no mahazi wizili na 30 hunu ngazi jazira ai ngazi tofautisha nao wajao na ruashili. Reshe ya wandu wanomewa armaze changement zafanyishiha shamimi orejidingoni mbavi surtout armwensi hatu inwabaha wandu kwa tutsaha mabadiliho ya madhamana wa karma poste za kiserikali shandungwa tsaha changement ya hemaisha maisha ukubaliana maisha ngao madiru tuanzana mbio wandu wanyumeni wanu wati angalie mabosho ya hao na waangalie zedhamana wanikiwa washinde wazendese enamna lazimu emarania washinde wayenshi enamna wabidi wayenshi hauwango haini mru yani kwa edhamana ya hahe armai gouvernement ya nyumeni inu yashinde yafanye ezahahe za mlazimu za herania mleo na maudu abira mimi nsona mabadiliko hata fanisha banda bala babo après à partir de point de vue tskanza se kakabana kirba balishe mabadiliko auriru harma ila kusamba su development raha sisi wasi rejadon kaze nongozino emeriti hazo hama ketula demurenge mndu ikao hafanya agronomy rera mike sante wengara mike sante zabati simplement we hende mbio kataraka ufanye siasa au ende mwana au ndo rasoma wazima ngamumiko hawendi urjuheli wana nemeke amra jofanya ngela dhimuri change na karna upor change hamira kilijo kwangu winguni ngar jo change heno akatemra johelewa kana timerite ubahanu banu nja merite yondi amwando yakadwa bili ngela dhimweni mjondo bala elewekana ujoka hukumlo bangweni kiyama walone ministeri ranzi rare jazalwa odwalo ya wantana basa yonla mayokana kabati hata renouvelation yokana banunga sina wana riwasomesao shaola ngutsingukalefu kolila ngwa changiyo olangu solila ola halila alibale la gouvernement ya change akibala babo kabati hata exchange andungwa jamba ribatula pare aribatula jabu katoja manga wadhamana kama mangwanu langu oyo ndongo kando jereme fuba kukakajanulia tende wazingu jonda nayi ya wabasa kahatia pare yo haki ya hahe shoti kesto yo kanaba sound jadwambo kana abatula pare abwezi sava ndongo yabidi yabasari rambwe kukana yezi riremercie dikaba change ndongo yo zatsukaya barnamaji wanachama serikali yo wakati ama wakati yo johezo leo johezo ameso
bena ikale o rais wa dawla ndeta para wakati ya unisamba bidib ke barnamaji ya changement yo waungo falko fulani donc wama moni okamba yo fikra ikaomba rabuzi yonge halal banda ndio halal ikense abasa ino ambazi nafaka waika wa volwazo na mission yani wa mission na barnamaji ya ngasienzi yani watu jawafanyendo ngo taimaranya wa Komori waelomba rais ngena haki kwela kanje wanachama wa serikali nyumbani leo wa Komoro waono rais wanadamu pia wa ainu wakati lazima aonese lazima kimabadilio harmwenzi kula wakati lazima afanye mabadilio lazima afanye mabadilio harmwenzi longo pia rono leo amba harmwe wizara nyenji harmwe wizara saba zijuomba wao mawaziri wa nyumbani waja donc wasu wa Komoro ngerifikirumba iwandu waja babo karsoro kwamba waka kawafanya ngerifikirumba waja watofanya juhudi ndibwavu hana wa waka andani dokaya shefu hangu madame Lubiakut harejeziwa haruma yeze hazizaha ya kanizo donc yo wofahari wa hatu haruma structure ya hatu ya ukarifanya hazi ngarshukuri yao na ushukuria ze juhudi neze hazi kaunga rifanyao ukadwa bili situsheha hakaya dhamana wa homrwaliano wa hemrumshe ni mrume no sawa wa hemrume ni mrumshe sitambi hambabi hakaya tika ulinda ya ukaya harumwe sharia shahatu shi hanti ukaya wake egalite wake usawa haruma mhunti wa serikali si jojifikiria ka wenga wajuka waili au wararu sharto bakisha haruma mzima na boze engagement za jaula zirengwa uhifadhi emrumshe shanga sina toma ya ukaya huenda garjo huka haruma eze instances za lazim okaintinu inuya hoandu aume inuya hoandu washe Hili swala linulahe serikali ya nyumeni janibu ya siasa ya CRC jimiza mkonti pamoja na watangazaji ya Jumainu ili utosaze juhudi zafanyiwa ni mawaziri wa kaya shawajau wabushirie mjomo ema waziri wa nyumeni harumwa yezi ya rais Azali Assoumani na rishilie ye mwanzishi wa taifa wa CRC Youssoufa Mohamed Ali. Et serikali inu ça fait partie de l'engagement ya chef de l'État ya Irenga. Sisi CRC ngari mfereshe yao e abili ngari fereshe yao kwa nanyasi wanjia nyumini na warekonduzewa ngari waambia kwa Mwenyezi Mungu anawajalie washinde waterimofanye les missions hao qui sont des missions claires la mise en œuvre des plans Comores émergents mais aussi l'accompagnement et le dialogue il veut kufanyishia hizo sont les missions ya lazimu ifanye yararu ngarande hommage vibra hommage ya wananyasi wa Kaabala wa roha haukana wafanyazi padomana hususa de mananyasi le ministre des finances c'est Dali Shehan haukana ezakweli c'est la première fois de l'histoire des Comores rahunda ministre des finances ya haja ya roha ça en arrière de salaire wana baki parce qu'il a déclenché salaire yo no cours y compris ici et mananyasi ministre de l'intérieur haukana e amani ya hensi haukana inarugoi fanyi hao yo fanyi hasbuwe amani sikaya ndaminaye ri assurer et sécurité ne défense hensi hatu namna ukana zi activités za fanyiha rangu assise uhunda voti zibiri dazon démocratique à amani na usalama. Donc toute l'équipe est fanya sous la supervision du chef de l'État et qui a un as formidable à rendre hommage. Haudhukuru suala la sayala he taarifa habari ya hatu njia nziani ya huwainu hazi za urama tuwe namna ya ladhimu wanduwa rumie shahula barnamaji ya tulanziani ne serikali ya Komoro haushangiri wanu moja wa Europa tartibu ya uhansi siasa ya nyumeni ya shahula ili wanduwa wane numlonai ndongweka uyo sababisha maradhi alia Ayub Abdalane mapicha ya Ibrahim Kabavo. Omkonsi unu ukaura dzitso ye daraja ya homlonro banunsiju.
zinu zija hawe mkinishao yauka omlo hunu Komor kautujibu harmo unono nomkayondro wa daima wakati wono ezinru za mandi na shafula ngayo ali haku abenge omtalaun do wona zingiri hindini zilio haruma le dimala hatu tongozao tushinda labasauha wone zenzia za ushinda zitowe izenanga hizo holawana na wazir Bienrif Tarmidi yemitala hiyo ngejo uruhusu wandu warambushiwe yezaladhimu zifanyiwa zidunge ukweli za henrongo ye jumuiya ya holaya wajitamuka hojo saidia yensi harmwaye zijola wana ne mitala yinu kamba rika interview rifanya kabla ya ulede resultats des travaux de groupe les groupes ces groupes ngejeje améliorer cette proposition jo kamba zo njema par rapport na inamna leo agriculture ilio Komoro domweshelizi zani uka zihazi zoho mkonti unu ngazijoweleshewa omkonti muhu wa dunia uhusu habari za shahula watwaha ni mwanzishi muhu wa jumuiya ya madaula Antonio Guterres ngaujoendelea omwezi wa Septembre 2021 namna je wandu wa joulandro na hunu ye maduhuli mshinzi zebei kaziti vonti tibahi emazababi kwa tuhanza wanyamilie le dimale swala linunge pasiwa wajao linyamiliwa ili wandu hashirishe ye shababi ya rambweuka le dima lombinga ya maendeleo harmwansi mwanano wa majadiliano fikra baina ya madhama na idara ya Suiha ni chama lishulhanao no mwano no wade wa sukari au hashirisha warumishi wa hezemba wa za Suiha waendelea ihumwali ili utaha wajue wanrika ondo walona lebwade linu wahundane ni madzihiro ya ladhimu Zaharia Madikasim ni mapicha ya Chan Muhammad Lamini Mwanano wa kusudi wa iwarumishwa hazi wa Suiha wafanyao hazi harma imejimbali nambali doja wahashirisha hamara yangina zinzia za lazimu wazistehi wakati waendeleao na ibara na maji ya utunda Suiha ijonda na ufanyishia mfumonti huno mwali ya handa deujua imanadamu wa iahe nina wabahano aishiu ya bili nekange na wadu wa sukari au nekange na mjemazahi alio nao umjimlisono utotongesa imadhamana wa Suiha wajue wanadamu walio na wadu wa sukari na wawekao kawasina walio na alama zijojua wakinao au wawekao kawasina wadu wa sukari wala kawasina ya alama ya wadi huno mwalimi kabala minne dianda na uhensiwa ili utundabure iwawekao walio na wadu wa sukari emijire tsungwa babo yo emijikao uwinjo haku katoporofanya depistajino ihoho wani iho hamavuna iho barakani iho ndondoni bisi waparofanya shahayo halimbavi sharono kar kusudia reje iwajao njeri tunde o akazi reka mtu mshe reka mtu baba reka mtu kaunge na maha mengomine zaidi au mtu mshe lo hamili njeri tunde armo wakazi wao armo mijio ehali waloniyo usuyana no wade wa sukari kwa jamala lao ya ndorme zile hospitali ya husu ya joko ishoe wawade walone diabetinu yo insulini yo metformini yo gliclazide na gliclamide kao zitilo arma ze farmasi za Okofarma ne zile hospitali arma nusu za hospitali kaunga vonsanunga zija nenzuani na ndarumwali Deuyeshele zauka imalalao ya wadu wa sukari ngia parihano harmal jumbala ziro la fumboni uhusu wa wikawa wana wanziwa harmo muji wa hoani harmo wa walio barakani watojitekeleza harmali jumbala ziro la nyimashiwa sawa na wandondroni wa wajipa rao hamavuna watojitekeleza harmali jumbala ziro la wanani harmal jera la jando Orte sifa juu taarifa habari hatu ngendele yao walozimfukare wa Komoro mingoni mwa 14 ikao watawa ngasina takriban miezi miwili wa Parisi wanamu na wawasuli wanonti juu ya juma ya leo yendege ya Kenya irwa izindu ya wabali ya pamoja na Sofia Hassan ni mapicha ya Salim Ali Ratsiraka harmwa maelezo zaidi. Waka ya 14 walozi wa Komori watawa hobarini mfukare wa fariki mfukare wa heli ya Malindi harmonti ya Kenya bandati 22 za tabu hobarini wawasuli banu Komori bandati 22 wazibita Kenya baharini rishindi ribaki mana Allahu da korle ya babo harmaizi siku 20
mtaru zake ntifeti sina maji wa sina shahula be alhamdulillah rabbil alamin arkana mwantingizwi babo de kukarahim tana na utaratibishana namna ina Allah hiringali walozi wabira babo du wajaruna rijar jiparambara difference langue karshina hadisi be alhamdulillah rabbil alamin harishiniri balili about tari hadisi relewana na wao lera wambe amba wa Komori waelo amba makomore maislamu wabo warambe amba rualinde washukumonti wana hadisi ule wamoregia wavingi vetindaru dwa jawari wa kordepan ya polisi ya taifa yemba wahifadhi huyo wakazi wakati wa makafa ni kumsaria iko shulhaniha ni wakomori waliobonze walahiko wanazija na wanu ikao uliwende kumsera uko shulhaniha ni wakomori waliobonze yedaula ndi akanele jukumu la uangalia hata wasuli bonse juu wahanti wa processus ya accompagnement hata iwasuli harmaye kwa leo wakawasuli hunu wabaliwa hata wajihunu donc ze juhudi pia zirengwa ni serikali à travers le ministère des affaires étrangères ze représentations za hatu zilio Kenya et puis na rais wa daula en personne ikawodi arenga dossier no ama atarwasuli bana swara faza kufanywa pia no wananyasi wanawasuli banutijos kwa leo zirengwa ni serikali zijitihadi pia zifanyiwa ni barnamaji ya Sofish haubira harmali sandukula mali la dunia ama ezilio baoni hata mpaka ndabaha kabati hifadhi ya timu ya hobarini Done sauka baadhi ya walozi wastakabadhishi wa zana za uwaruhusu washinde wajulihanihe ekangwa unataabu na hunu wenjini hao kwa turumia ezana zinu. Yema dhamana wa huwana zioni jana na mengufukari na mfukari kao wa harazizi wa ufanya mitihani ya BPC auka kwa jahunda ya CZM. Hao dhiruma yema dhamana wa hezilikoli wapara watangazaji ya huwainu haruma majadilianu ili uone sa usikitifu walonu. Mudiri wa helikoli ya Olivier Ngurunishio zaidi. Daula kamil raisi wa hatu waendo mbio walekeze msomo wasaidiao mafundi watifanye greve wasaidiao wanazioni watifanye greve omsomo wende usoni utireje dingoni walibao wandu hena usiku ili wandua walekeze omsomo le baraza laoneke ajama ngurejezo wandu dingoni ngurejezo wandu dingoni hesizie mwikao zinu system za kaya hali za kadorumishiha ekamdu kajaunde CCM ye public ranzi de attende kamdu kajaunde CCM yo kiro mwa hawabili huparo ambakaya wende waenjeze effective ho college bangion chash ija idungwa publiki wakauruhusu heze mwayeni kam national mwayeni mwema wakahumruhusu yo henda en classe de 6e ainsi de suite Badamana wana rijipanga rende au ministère combien de fois riona na imadhamana wa he wizara ya msomo wa daula sabuzi amali halika onekiwa zamba kama bulwa shawana lwa itije appliquer au mwa harmon wala college mwa banavunga rjo uduruzinji yo lwa ikawa hansiwa abo ujo katertibu ndo kaubira helwa hiyo wehenda harmaz exam zaba tinauka abige ila ukarto zingara ukarazura appliquer lwa mwa abige lazima appliquer mwa hali lazima appliquer nyuma hali na nyuma hali tena zona college pia Mdunguye makalma ya hema dhamana wa huwa na mudiri wa idara ya taifa shuli hanao ni mitihani onek Abdu Ali Abdallah ni sauka yanzma ya rengwainu ngedunga naone sharia na mishinzi ya hansi wa ni madhamana wa shuli hanao no msomo ya mahsusu ndo wa mitihani na mushili Kaimana leze likoli do kaizo trongo za kweli manaba ni zelikolizo waongo usansi wa jose texte za education donc abati sharia wanti juvanu shamba kayam na shoni ujo hezu wa classe supérieure kwa tinaka ndo moye joka shit donc bano timpa kanda pale kwa mbe kabane na shoni au izonga juwa wakauzifanya wakaudo kangwa ndo nayo sisi hazili kufanya sifanya a partir ya loi tani madapita kama juwa au décret ya rais wa daula au arrêté za hema waziri au mna note de service ni kufanya mimi donc uze makijira dayon tipi ya kabati bahanu ya oni saukaya mkujua hapasi classe supérieure ikakaja unda moyenne examen d'entrée en 6e où il y a un loi et au cas comme nous sommes de 6e il a dû faire examen d'entrée en 6e là arrêté un cas quand nous avons fait BPC il a dû nous représenter et relevé il y a passage en 6e et avec relevé yo kaiti il facilité au cas nous avons fait BPC par minja tunga ndongo wananja fa ndongo za hangu izuzanti wa matext ndio ya
donc mimi hizo nakafanya sikawa applique texte hiyo habe ne sentika lishaukaya inumbwana ni wanao na mino wanama ya ukari luite liwane ne matata yaji wa msomo ya ukalelo mwana parangu jenda ndeli kweli kana mumheze ba mpira dosoni aweli kweli ngabuka mdengea je basi sio sama pesa ile directeur établissement ngona mbiuka yako jazijua na shioni waja umazharu mweli kweli yao na ikatina istishali yako hapa sengomne ngozadari. Donc ces dossiers ils ont présenté aux des services gamizaiziwa wantu wa commission ya verification ezenatiza ko habo kama mnashoni kao hambilo katufanya zelikolo hambilo kama mnashoni wanyu katufanya ba hapo zaindi fulani wende watsa haja complete au katufanya ba wajiri fraude fulani waziju bandi yabo ka commission ya recours tena kama mnashoni rejeté udua hende hatsaha kadi dossier twalilo et commission ya recours ile tena hodendo kantu watwali bandi yabo watrize conclusion mwiso donc ukale établissement ambao ukajaziju d'ailleurs tunongea mwaha ingonga gasina muda hizo commission en 1999 ngo azali voilà katadu sio commission d'éducation de commission d'éducation hanti wa idungu fanya mitwana mijarada hiyo donc wazi tunongoza nyumeni kwa tunongoza tunga wala nje tunga nungo wala tufanya nungo za utsanzi wala utale shanga radio harma text zi text zambazi ngo tufanya shina namna yule mnekolo tufanya wali yo haki hao kalelo kamnuge na twamola nungo ndo haki dai yatsa ya juisha jirindi tena kana chileze bandu kaya bandu ye ikarno zarami application ngo namna hazo na shoni kaunge troisième abasai ikau kada honda examen ya passer CM2 en 6e ya ho troisième lieu ka jala dinga kia aba mesure na lazima ngo ndini lazima register CM2 ndio ani siabu ya some CM2 afanye 6e ya honda ngia kazani yiso mihigo na shoni le troisième normalement ikangu passer la seconde botsanga nyu moyenne wa hizi hazi za mwaha so klasini na note za BPC katufanye BPC akajala dinga passer la seconde ngusami hilo ngubula pass harmwezi conditions za ufanye back mijara de tsaha wotsa ha releve ha BPC budo sami hilo budo budo afanye BPC back usoni donc harma mesure za timu 4-0 enyangu dia back enyangu dia hilo kaka tufanye BPC ni BPC ino diplôme shainu kana humzi ati passe seconde kana humzi ati fanye back kana humzi ati fanye études universitaires zahe kana humzi ati kemndu amana da mina we no sa inshallah. Haudhukuru utamaduni harma mpango wa Kara Live wafanyishi hansabuho za mashindano ya masuala na majawabu ya husue la muzika na utamaduni wa hensi harma libakia la mwandolinu mkazimu mjini kurani ya sima de yahunda na nushinzi na hahundu bambu la telefoni na rmushilie linosamdu ikaode ya andalia barnamajini. Une émission boko kautahari redefender patrimoine ya Shikomori ya musique ndo mwandoni harumwe emission tena kautahari rijibize wanadamu angalio emission hautia makestion yani mndu ya shinda ya SMS ya harumwe emission ya jibu le suala la tekleziwa ngene bahati ya hunda makado tena makado mema menji rikautahari rijibize ma téléspectateurs et makado nu makado ma partenaire wa hatu wa Nasiri Rinikao donc harmo émission ya bira raona harmo RTC les réseaux sociaux ya bira leo et makado yaka téléphone 4G waka un d'abonnement tellement ya 5000 heni mwezi wakati na golden tulip ya nikao wanadamu ya nike mru ya honda les cadeaux une nuit à l'hôtel na repas na abonnement ya salle de sport na zinji zuka huja inshallah. Ma question ingejibaza harmo culture ya musique ya Shikomori ustakabadhishali bambu owenyi huandali ya mashindano watau wa mzima mengoni mwandu wako udunga umpango ili uyandali ya hafla na rishili. Eka monoka yo initiative njema mana unosio kwanzo neglige ndo hakuyu na ekarja ilinosaba jaja wa renouveler ino remonter Kara Live ya emission ino ngidutsongeza wandu wengi kao wa ranti muziki wa Komori wakawarija idingoni au wandu wa jojo wa reme mziki kaongendo ala contre ne mziki wa kanema ancestro hatu wasa ngedu permete wandu wa valorize yani wasa ivalorize jamba wakazane wazidi wachizie no madesist kebando mwa no bahisha zaruske no mwa jao tena ni mahijao kwa wenzi haudhukuruze